Салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. Любителои Kia Optima мотори 2.4 гибрид мешаванд ҳамё. Мотори 2.4 гибрид хати бисёри бад суроғ мекардем. Ягон мошини кам расход монакард ё ина мошини ҳам кам расход, ҳам нархиш аё Opel да арзон ай бародаро. 4 диска балонш нав, мошин беруна кам кор дора бародаро. Баъд ака гуфтеса ки хадавоиш ҳам кам кор дора. Тамом дига ABS ҳама чизош 100% гаранти қати. Номерош ҳам гарани хишруай. Ана мнениётона дар поёни комментарий бинависонед ки дар нархш арзанда ҳай ё не бародаро. Нархш 82000 сомон. Камтараки дига савдо муомила дорад. Танировкаш солонай. Навиамош як нимош гузаштай ҳуҷҷати техосмотр надора бародаро. 4 диска балонш нав. Ҳолати салони мошин абагрефс каменкои қафо салонш кожа бародаро бо чихолои нафаи накидка партуфтагиан. Комплектацияш фулай, фақат ки нами люк надора, люк панорама надора. Тамом. Дари пеш без ключевой доступ. Кадоми вин-код суроғ мекунад, ина вин-кодш бародаро бизанем бинен загиша. Нигоҳ кунем бародаро. 4 реза электропакет ба каёи ҷамъ мешавад. Ҳамят скаменко лифт тарафа мултирул 158000 километр пробег. Ягон ошибка надора. Монитори родной худаш, автохол, ручник электроник, коробка автомат, обогрев охлаждения скаменкои пеш. Комплектацияш зури бадай, кондиционериш ях кор кардесай. Лабоёш ядҷош инам хели тир задагия. Тамом. Срочно акада пул дар кора. Нархиш 82000 сомон. Бо биёин ай пеш савдо муомилаи хуб дора бародаро. Номерои акара поёни видео да мемонам. Срочни ай кадоми мошин похте саб дар видео роӣ кунем, биёя багира бараш. Номерои ака поёни видео да мешава, ҳатман занг занед бародаро. Салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе, любителои Toyota Corolla DSK солиш 2010. Ами як-ду вақт шид ки мара гарани бисёр мепурсанд, ака ягон Corolla-мон, ака ягон Corolla-мон. Ина Toyota Corolla солиш 2010. ҳуҷҷатош 9 моҳ. Дута балони пеш навай, дута қафоша хай алиш кунед мешава. ҳолати қафоша бинед. Нархи реални меонем бародаро. Моториш як 8-9 моҳ ҳуҷҷат дора. Утилизация пожизненный дора. Срочно акада пул дар кош дагай бояд буфушаш бародаро. Нархша 85000 сомон гуфтесай. Бо савдо муомила мешай на ҳолати балонош. Ду балони пеш навай. ҳолати салони мошина бинем. Америкаи мошин. Ина любителои Corolla бидавен успед кунем бигирем барем. ҳолати салони пеш 4 реза электро бакаоиш қад мешавад. Я тарафа мултирул. Пробегаш ҳозир 278000 пробег. Коробка автомат, бензини холӣ, монитори родной худаш. Мошин як даст гаштагия бародаро. Срочно акада пул дар кош дагия бояд буфушаш. Нархиш 85000 сомон. Бо савдо муомила дора. номерои акара поёни видео да мемонам. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунен. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. Салом алейкум бародаро, подписчикои автовосе. На як таига Opel Hatchback солиш 1997, моториш 1.6 газ бензин, ҳуҷҷатош солона ҳай 1 соли пура ҳуҷҷат дора. Танировкаш ана 4 моҳ дига мондагия. Нигоҳ кунед. Любителои Hatchback ҳама каса лайкора монем бародаро. дар нархш арзанда ё не? Нархша ака 41000 сомон гуфтесай. бо савдо муомила дора. ҳамақа гуфтем ки қиматай гуфтан не 41000 мон мошина карочи 41000 бо савдо муомила мешава. номерои акара мемонам, занг бизанем, хитон савдо муомила кунем. ҳолати салони мошина бинед. салонш сиёҳ охе чихолои кожни каjdагиай. дар комментарий бинависонед ки нархиш да арзандаи бародаро ё не? ду трезаи пеш электропакет, регулировкаи бакавой. Пробегаш 162000, намедонам родной ё не. Кондиционердор, коробкаш механик. Ина ҳолати мошина бинед. Газам дора бародаро. Нархш 41000 сомон бо савдо муомила дора. номерои акара ма поёни видео да мемонам. ҳатман занг бизанед, хитон савдо муомила кунед. мошин қарор дора дар ноҳияи Восе. номеро поёни видео дар описанӣ мешавад. салом алейкум бародаро, любителои Toyota Camry XL 2.5 бародаро. гарани ами XL-ёш гарани бад зуран, гарани рижди хишру мераванд. солиш 2011 4 моҳай. вин-код да нами крилиш алиш кардагия бародаро. крили хича соз кардаги нестанд, алиш кардагиан. 4 диска балони нав.
ҳолати мошинчашон хушрӯа кард. нигоҳ кунед беруна кам агар кор дорада бародаро ака на нигоҳ кунед корша на лакои наминҷаш парида ина 4 диска балонаш нав. ҳолати мошинчашон хушрӯа димо танировка димо ҳуҷҷат утилизатсия пожизнӣ дора. ҳолати қафои мошин заводид кор кардеса ягон овози зиёдӣ надора. 4 диска балонаш нав. ҳолати салонаш бежли на бо чихолои хеле чидор партуфтагиам потолокш тоза лиалуки дига болода. ҳолати салони пеш новинко дошт кадоми новинко дар кора 2011 4 пробегш 231,000 мил ягон ошибкаш гирён нест. монитори андроид обогрев скаменкои пеш коробка автомат. на ҳолати мошиншон нархша 114,000 сомон гуфтестан. бо савдо муомила дора. номерои акара мемонам ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунен. савдо муомилаи соз дора. мошин қарор дора дар ноҳияи вусе. номерои ака поёни видео дамешад даписанд ҳатман занг бизанен. салому алайкум бародаро любителои Opel Astra G. солаш 2006 мотораш 1.4 твинпорт газ бензин ҳуҷҷатош тамом шудаги бародаро. я утилизатсия дора тамом. не ки то ахира тамошо кунен фақат бидавен успет кунен бигирен бирен бародаро. нархаш 48,000 сомон срочни ака да пул дар кор шудаги бояд буфташ бародаро. номерои ака поёни видео даед. ҳуҷҷатош тамом шудаги бародаро. солаш 2006 мотораш 1.4 твинпорт газ бензин кондиционераш ях ҳамаш дош кор мекуна бародаро. фақат срочно 4 диска балонаш нав. ҳолати салони мошин ина салонаш ира бинем бо иҷода хеле чизо доштаи потолок шиалуки дига болода чихол каждага бародаро. срочни када пул дар кождага 2.3 пеш электропакет 2 тарафа мультирул пробеги рад 252,000 кондиционераш ях кор мекуна коробка механик лабаоиш ягон читреш надора лабаоиш антибликай срочни фақат буда успетка биги бира бародаро. нархаш 48,000 сомон бо савдо муомила дора. номерои акара поёни видео да мемонам ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунед. номерои ака поёни видео да писанд мешава ҳатман занг бизанен бародаро.